Чувашень педем Россия экология акцияне хастар худшинче валыртне шуматкон кашни муниципалитет раертре. Чучандалга юрадаган зем ялзембе хулазине вал шутра парк зембе скверзене варманзине дербейлем гертрещ. Шубашкарда чи ешла акцизинчень пери Гузовский ращинче бульче. Хулажиннезем ужылза шүреме сывлыға ширеплетме камыллаган чи юратны вырынзенжене пыринже ирех эш шаве бушланже. Пыризем шугажа буштарынна шуп шаба тазатрыш, тепризем вара еванза вырдаган евышсене хорок турацыне касса тибейлериш. Тесле қыдардаган зен ешінче республика буштеге Михаил Игнатьев табульжан. Үрі эш нумайшне бірлештерже, күнда терле шайри пуштық сене, студент сене, врендеген зене, хула шиндезіне күрма бульже, хожы бірі вара шем ебех келіне. Ашамышсем илзе келіне ажизене, ажизем ашамышсембе бірлешлезе, урықлабық ма бушлашы шучандалық шине, шучандалыға юратма бушлашы, терле десле пулым сене худшынза, хезем ғышын, мусырне пуштарма қылықса жидечі. Унзыр бушне баян кегуна шандалыға беделайық, хула жиннезем каяшы яла, ял жиннезем терледесле ешіре худшынашы, віземде хайзен кил-журнинче, кил-жур территоринче, дворда, нумай, хватерле жур территоринче, пуштарза, тазатса, теребей илем, тюреші дезе калашын. Пөдем расшири субботник жалгыбе пиллигіме шхудыртрем. Пөлдер самахран онда шыржывебе сагры миллион шин худшында. Таван давралыға хизеплеген чываш енреден умай. Тербе илем кірде себе пур хулаба районда да дырышна. Теп хулара Гузовский расшизыр бүшне. Хері өш Бауман варманенже юманлықра, елымрата да үтті вырында болды. Субботник сенже кашнынжех шамраксем хастарлық қыдардаща. Эби яланах субботник ра худшанадып, шучандалыка эби юрададып, упрадып, она паян чуваш патшалых университетин жень пиден умай студент сем кильня. Везем пурде активла. Чибілдерішли республикра тербейлем ұйдывне ядарлы күнзенже жешмар күллен темлі хуйраща. Ағалден марчы вашчен экология рейтингінже расшири чи лайық билік субъект ежінже. Региондра елагаяшты тербейле себе, шив тазада себе онышлы эшлеші, варманзен лаптыкне упразах вара себе тұрыжаща. Таза келжуртра таза чунба пурлары теща. Чувашен Клармали, Владимир Тимофеев, Лидия Галактионова, Владимир Синдеев.